Došao je iz Dalmacije čovjek i kaže da ima 6 dece. Kad je žena 6. dijete rađala, ona je dobila trovanje krvi i ljekari su se mučili, nisu mogli ništa da urade i rekli su njemu nosi je kući, za 3 dana umire. I on ju je ponio kući. Djeca su se ona okupila oko nje, ono dijete je bilo u kolijeku, ostalo je živo ono dijete što se rodilo. I 3. dana, tačno podne, umre ta žena. Onaj čovjek priča kako je on u takvoj tuzi, kad su djeca zavrištala nad mrtvom majkom bio, da je stao nasred kuće sobe i uhvatio se za kosu i kaže: Sveti Vasilij Ostroški čudotvorče, pomozi ako ćeš ikad. U tome su se otvorila vrata od kuhinje i ušao je sa onom mitrom plavom koju je ranije imao, prije nego smo ga preslačili, sad ovo zadnji put. Pogledao je velik ka njemu, pošao ka mrtvome tijelu žene, dunuo u usta njena i ona je ustala, oživjela i potpuno kao da je bila zaspala, probudila se i potpuno bila normalna kao da je spavala. Eto, kakvu silu daje Bog preko pravoslavlja, preko pravoslavne vjere, pa neka ti siromasi zalutali, neka vide ta čuda i čuju, pa neka se vrate sa staze propasti na stazu vječnog života. Da vidite samo jedno, ovo mislim čudo, što nema u svijetu gdje se desilo. Dolazi jedna porodica iz Srbije, muž i žena, i dovode glumonijemo dijete od 5 godina. I ja vidim da su oni oba pušača, a pušenje je kađenje đavolu. Toliko se snizi ljudska ličnost da postaje kadionica đavolja. Rak u 30% slučaja, izliv krvi na mozgu, angina pektoris, čirevi na želucu i na 12-palačnom crijevu, trombu, arterijama i venama, disane organi propane, no prerana smrti pakao i duhovno potpuno uništen čovjek. Pušač nema pravo da primi nikakvu svetinju, a Bože sačuvaj da se pričesti. Jer njegova usta koja slave Boga i koja treba da primaju samoga Gospodu sebe, ona služe za kadionicu satansku. On je idolopoklonik i potpuno satanski sluga. I neka se fino upamete ti pušači koji su đavolom nagovoreni da danonoćno služe satani i da sebe prinesu na žrtvu satani i sebe i svoj novac i svoju dušu, jer nema spasenja ako sa tom navikom, sa tim porokom umru. I sada šta biva? Ja im kažem, vaše dijete neće ozdraviti jer ste vi sluge satanske, vi kadite satani, ako se ne zakunete kod svetoga Vasilija Ostroškoga čudotvorca da ćete ostaviti za sva vremena taj porok. Oni se zakleše. Sveti Vasilij Ostroški čudotvorče, nikada nećemo pušiti, samo nam iscijeli naše dijete. Dijete poče da govori, kao što biste sad vi govorili, tata, prva mu je riječ bila, i poče da govori srpskim jezikom kojega nikada nije čuo. Znači, dao mu je jezik koji nije nikada čuo. Vi kako je to strašno čudo. Dao mu je sluh i govor. Jedan je vojni ljekar, Božidar Dumović, došao, obolio je od srca. Srce je tako bilo oboljelo da nije mu mogao da pomogne nijedan ljekar. I došao je u Ostrog, ja sam ga ispovijedio, pročitao mu molitvu za ozdravljenje, pomazao ga iz kandila svetoga Vasilija Ostroškog i dao mu vodu svetoga Vasilija Ostroškog da pije i ulje, da se pomazuje njime i da ga na kocku pomalo uzima. Na 6 mjeseci došao je čovjek potpuno zdrav.
još je taj živ. Karavanski drum, pa je tuda išao, pa tamo, pa prema Bliskom istoku.